Lecer donya lo loring lo pi tugung gamle pori cho ajing buga bon luke. Acts of the Apostles chapter 1 verses 15 to 17 and 20 to 26. Huku donyi alo atalo abang bor longralo Peter dagrapane abang bor halong langgula chamni kube ripane hoge gyopane abang bor tonglunga tugung gamle kitapam hajik mudobe ripane Jisu ni letung nyabuam lamta katambu Judas ge lelo kulu David ge agam luke darak hulu ge gyoho penam hampa he gube ngulu lungraso muam kam akube kikum pane hoge muge bon ministry lo ripa minge mupane he nilo kam kumna gan kitab lo sibe liki pepa muge abyo dokuam ya ramha muto hoge ni ma aku guni alo domu to hoge aku asak aku guni muge rinamam risik muto hebela ni aku guni ngulu legbe atuk luke rebam bu filo Jisu ge gurap doa minge bu aku John ge baptism luke narap laila ngulu lungra luke aube nacha du godabe suku luke ni aku gune muge nyururukur namam ngulu legbe haki jidobe ripa hoge bulu ni anyi guni teriling pane Barabas hala gugnam Joseph muam Justus kam paming pane hoge Matias bunyam hoge bulu pratna pane hoge gyo pane nopa filonge malange hangam chingdo katam to wuluge suku bon ministry so rimu dobe hoge ajing bu bekam suku Judas ge kayu namsam hiye tuwe laila atusu mangkube angyu pane suku ni ani luke hi aku guni rilu mudobe no nahup pane hoge bunyu gube budu lakching pakala lotri ching pane hoge Matayas ni chingling pane hoge aring aking legbe muam kam ku akube kichum pakune